Mu masaha 3 n'igice zishyira saa 4 za mu gitondo, bamwe mu batuye mu murenge wa Ndego, akagari k'Isangano ho mu karere ka Kayonza, dusanze bari kudaha amazi y'ikiyaga cya Kibare ngo ni nayo mazi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Adutera inzoka, indwara z'amibe n'izindi nzoka nyinshi ziba mu mazi, ugasanga mbese uburwayi butumereye nabi. Kandi mbona uje kuyavoma nanone nuko uko mbigenza, niyo mazi nta yandi mazi twabona, nta kundi. Z'amibe zose zaratumaze rwose kubera inzoka. Kandi mbona mukiri kuyavoma nanone ayo tudaha hasi nyine nese twakuma. Ntabwo twakuma turayavoma nyine. Nk'abaturage ba Ndego rwose twararenganye, ubu dukeneye amazi, kandi urabona aya mazi aho tuyareba nayo kuvoma amazi yakandagiyemo, urabona nta ngaruka irimo, kandi ugakoresha byose ugateka ukanywa cyane. Ariko nyine ni kwa kuntu umuntu aba yabuze uko agira. Aya mazi ntago ari amazi yo kubatunza abanyarwanda rwose. Amazi ni mabi cyane rwose. Kandi mbona ugarutse kuyavoma. Ngarutse kuyavoma, ariko nubwo ngarutse, aya mazi ni mabi, aduteye indwara. Amazi ni mabi cyane kuko yarugoye nko kuba aya mazi wayo umubiri wose, indwara zo mu myanya ndangagitsina, amafumbi, amafegisiyo, ni ibintu bikomeye cyane. Ngo hafi abatuye muri uyu murenge wa Ndego muri aka kagari k'Isangano babasha kuba babona amazi meza, ngo bisaba ko bakora urugendo rw'amasaha 3 nabwo bari ku igare kugira ngo bahagere. Ivido nziza isobanutse tuyigura amafaranga 500 ivuye Ndego ya mbere. Yakoze nk'urugendo rungana iki? Ni nk'amasaha 3 kujya ni gare, ariko naho n'amaguru ntago wava hano ngo ugiye urebe yemera ukaza ukavoma aya ngaya. Ko rero badukemurira ikibazo cy'amazi. Nzi yuko dufite igihugu gifite ubushobozi rero nibabukoreshe baduha amazi rwose. Mudukoreye ubuvugizi twabona amazi meza tukamererwa neza nk'abandi banyarwanda. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, Munganyinka Hope, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yahamirije ibitangazamakuru bya Flash ko muri aka gace hari harubatswemo ivomo, ariko abaturage barifata nabi kugeza naho ryangiritse. Gusa ngo hari kuregwa icyakorwa kugira ngo bitarenze umwaka utaha aba baturage bazabe begerejwe amazi meza. Ikibazo cy'amazi ya hano ngira ngo ahangaha turi hari Nayikondo cyangwa borehole yubatswe yubakirwa abaturage. Icyo dusaba abaturage niba ibintu bibakorewe ntibabibungabunga, ntago bashoboye kuyikoresha neza, ariko ikibazo turakizi, turimo turashaka uburyo twabashyiraho in borehole, ariko twagize challenge ko murabona ni ku musozi ukuntu water table ya hano hafi ntayihari. So turateganya kubaka borehole hirya mu isoko kugira ngo abaturage bazashobore kujya bavoma amazi meza. Kugeza ubu abatuye muri uyu murenge wa Ndengo biganjemo abo muri Ndego ya kabiri nibo bavuga ko bagikoresha amazi mabi y'ikiyaga cya Kibare bahana imbibi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.